Nchere moyo gukora kisegi cyegenga ritwarira rasomo cy'ubusongo nigo ensemo yabarai nawe y'abasubati beso cyasencera abanekima gukurera bikore byabongo iga sabasubati bamawabire bagocererwa nawe guikabande guitwa hoiko wasiri buguma bwabo asebeso kina nakoruwe kurate ntindike mu tunde mwensi urachi gutogekana yakore bikore n'ibya chikumukirwe tambukire gatindike makorengana neri chikoro cyuru nigo twarganiriwa noyo Minto Cynthia Kerubo. Ritukulia lero nigo bone serikali ya kaunti ya Kisii na bigo nababwatani bande banyara guchake taro yo kugikiria mangana ringete chisegi ciegenka na samatuko 15 narimo asomoje gakorekana imegeti kya Gusii Stadium. Ritukulia lero twashirega sama 16 ya GBV maranga ngende ya GBV ya rure asinga cheito boniga nene gitari twabikire mechanism yoko inisho tatinga singa cheito chibato boma nyingororo enda mangana ya yo sala bana baiseke mangana cya nyomba asa chi university cheito abana baiseke ngonyara bari mpaka what we call mass rep esengencho abantu bande batabarochi muna mwanya abantu ase chinka cheito abakungu bande baroro bachandegete lakini ngotebanga abana baito bare chi school chi college muna Kisii National Polytechnic ntwaigwo mwana olio Kenya tuno mwanchoye ekarabyangire tiga abantu batiganeri bagari okorwana nigo twachiramo buna abasubati gokura na gosokia ryogirie ito ase ngencho yo mwana omoiseke no musubati boigo nonye nabasache siyaikeire yabeire bobe nigo tokare kwangana igo bone twachiramo kobeke ryogirie ito asori otabwatie ryogi ngangati yemeroberia serikali ya kaunti ya Kisii yanyare koba egekobeka ilio konyara koba bagokonya bale babwatananiwe asengane yechisegi cha Kenyomba. Sasa one of the resolutions yenye tumekuwa nayo kwa hiyo kikao ya gender based violence focal team wamesema judiciary tumeplead na wao within the 16 days of activism kama kuna kesi yoyote iko kwa desk yao especially judiciary ya Kisii County waweze kuzifast track ziweze kuisha na ziishe effectively in a lawful manner. Hiyo tutakuwa na mental health talks in the different sub counties. Hizo mental health talks tuna target young people, particularly adolescents and young adults. Adolescents and young adults ni big target kwa sababu ya vulnerability zao. Kama wasichana wadogo ukiangalia mambo ya teen pregnancy utapata ni watu wa high school ama first year, second years kwa college level ama tertiary level. Hao ndio watu tunawatarget wakuja tukue na talks. Whatever differences zenye zinaokaa ama exposures zenye wanakuwa nazo tutazungumza pale ili it's one way of kufanya prevention. Abarai abo igoni gobanyara kwa bakumira na segeti kya Gusii Stadium iliko nyara kwa baba gusiro kugikiria kwa gender based violence gose chisegi cyegenka niwo mochore Damaris Nyanchoka kurase county ya Kisii rero nigo yarengeri tuko tware koronji GBV we are marking 16 days of activism in the whole of Kisii county iko twenderete kugikiria ugoitu kwa bana banyaruka na basubati tariboka no ena bagaka no ena bana bamura babeire bagoitwa asichinjira kitari chindonge so rere twesokia na ndenkweraniria mashirika conspire apatanire naitwe byo mana sengenje ya Kisii county government asengenje ko ruri bageri bitukeriria abeire eri chingururi nene twasegetanire na ndento betoko genda each and every sub county asengenjo yokurwanirira na gosomia abana baita abanyaruka oboene bwabo ine ngwikarire ritoragenderere gusiria amateye ituguru echisegi ciegenka tigatochia mwaso kugikiria ebikore binse yekirenga kyomwaka uyu Unite to End Violence Against Women and Children. Kuripoteria Getembe TV erietariane Cynthia Kerubo.